Central Lairam Longline the Lairam Times Mininan Kut Kanin Tlaina Thawngthanhnak Lenga Pur Zerlinak Thawngpang Chimna kan nei lai cha a adi dong tiang rak ngai chiao ding kanin som na Thawngthanhnak tu mangven sung Lairam khulapi ha kha a electric anga zawlai is Lairam khulapi ha kha a thalichung electric anga lo nu a electric mai anga zawlai tia kan thai Reverend Dr. Stephen Lian Hopling ni achamai I alang terninga chun haka mizapi electric mai mu nak ding cha a kan chol chang thloma thilsi ning le ni khoronga rian chuan du ningin akal khawlo na in tu thadi pur tha chiapa thathok lai a chun electric mai chu haka phan khawmen changlai National Electrical Power Grant in asiri lai lo cha a mai tha chu atlom deuh lai te an lang ter Islairam khulapi haka a electric mai arat lo nak thali song asi changcha a dora phone battery tunnak power bank tunnak laptop tunnak tiang akai chang electric mai anga liawa Lairam khulapi haka chunga mai holman hi dip khata thongni le zanga arak sitoni atu electric mai anga lo nu chun dip khata thongsom thum le thonga kar in anjur chang CNA ral boy colonial backling anun nakaliam Thawngthanhnak Lenga Pur Ni zana CNA ral boy ngan colonial backling kumsum ruklekum ni chu Indian Ram Mizoram State Kholapi aizola chunglei damlo nakin anun nakaliam colonial backling hi kum thongkhat zakwa somret leparat Myanmar ram boy tokin kum thongkhat zakwa somret lepakwa in thongkhat zakwa som kwa lepakhat tiang Kachin Ram Kachin Independence Organization Kachin Independence Army Sin aral tuk thiam nak achong mi asilaya nun nak adi dong tiang chinlen ram cha achuan colonial backling nun nak liam kong hepet lain Kachin Independence Organization ni chun Chin National Front Central Committee chungtil colonial backling kum som roklekum ni chu Thawngthanhnak Lenga Pur Ni a anun nak aliam te kan thai colonial backling anun nak aliam hi Kachin Independence Organization Central Committee kan ngai achia I kaltak mi chungkhar na le Chin National Front nan ngai chiat na kanin shop pin ha colonial backling hi abipi tak mi do thlanna ka mai suang wan tharmi asi tu bantuk in anun nak aliam hi kan ngai achia I KAO kan di lak kan ngai achia shan adi ri lo mi do thlannak lam thwan pasal tra colonial backling ni akan liam ta khi Chin National Front cha chun jang sham tak asi KAO zung ni man ngai kan pasal tra kan sung ta kan ruai upatnak zong kan pe colonial backling pathian chang nema daizia ma tin idin kau kunlo ti an lang ter colonial backling ruak chu Thawngthanhnak Lenga Pur li a CNF CNA le Chinlan chawza munpi Camp Victoria a tlamtling le sungloi nga in vui ase sai si chhuaklam konga pangkhwa all NGO ni chathan anchwa thingsai bolpi sai si pangkhwa sangau road 7.800 kilometers 29.180 kilometers pang khoram chunglong cho ding in hilam alignment ni apal ding mi khotlang VC nale NGO thaipi nak telowin RO revenue LADC sangau ni compensation lak ro channak ronga pumpagram pas chu in ram alak cha a pangkhwa khotlang shoi tu na village council and all NGO meeting ni chun atang leiban tukin chathan kan to tia pangkhwa all NGO ni Pur li a anthan LADC Land Revenue and Settlement Department sangawa RO and staff ni TBSPS road so nak dinga alignment ni apol mi chungram ngai tu VC thaipi nak lungtlin nak telowin compensation ro chan ruanga ram pastam pi anto hi achalo kan ti I cancel si se pangkhwa miza pilaka hi alignment ni apal mi chunga ram ngai mi chheukhat pas chu renewing in ti an si renewing in ram ngai tu ni tangka pay in office an kalyawa bepel in renew piak du loin tangka jong pek chan an si hi chan cha la in pas thi bantukin cancel piakin pumpakram chunga pas thar ser asiti ama phmur kashim in kan thei apoi ngai ko ram ngai tu tak sina ram hi pek chan si se pumpakram zo khan liawle tax zong fel faite in pe ko buwa compensation du ruanga ram pas dang apeki poi kan ti cancel si se
TBSPS road cho ding hi alignment ronga chansau pidin asi BRO ni compensation atam an phan cha a kumtam Pur na kan ton lewa pangkhwa khwaleram misilo revenue department a rian chuan na le an chok nak nei a rampek an si hi poi kan ti ram than chau nak shok tu le mi phun rok naka kan ruwa compensation ruwa chan ruanga kum thongni kulithum in thongni kulenga chunga revenue department ni rampas an to tharmi vial te hi cancel si se achung leilang tarmi hi hlotlin asi lawi pumpak ram cancel pek mi nhani an ram chatin an ngei chan ko hlan thongni kulenga por kulenga in thongni kulenga chia pani thum chung preliminary survey deputy commissioner longtlai in nei ding hi kan du lo ti ram miza pi thei in kan than hilam hi tuana cho asinak ngale kan thilken alhotlin nak nga mara kan lakpiak dingin no ngei tu kanin no na tia while a pangkhwa branch VCC pangkhwa LWA pangkhwa branch ni mun kata chathan anchwa Taxation Department Lai Autonomous District Council tang taxation check gate thingka khar ase Lai Autonomous District Council taxation check gate thingka check post chu khar chung asi tia kan thai Thawngthanhnak Executive Secretary Lai Autonomous District Council Longtlai ni chun Pur kulenga akhan taxation department Lai Autonomous District Council tang taxation check gate thingka chu check post building dirmun achat lo cha a duty le fu pan tu cha a him lo ruanga tu thok in benol hlan chung chu khar chung asi te an than Thawngthanhnak Executive Secretary Lai Autonomous District Council Longtlai ni chun Pur kulenga thok in benol hlan chu taxation check gates duty na chu LADC forest check gate Longtlai AOC tuivamita EFNCC department check gates duty he an khatri lai I rianan chuan lai te an lang ter chi Central YLA ni kaukek puichim tuar sina bomna ka pek thongni kulenga Pur Kulesaria kaukek puichim tuar Longtlai bazar vengle chanmari veng minung Kulesari sina bomnak tang ka fang pek ansi hi chanmannak hi Golden Jubilee Hola to asi puti ro lupuya Vice President CYLA ni shuain program bepi a chia in arak chuak khawmi nan di lak chunga kanlung alom te achim PUJH Larindika General Secretary CYLA ni report pe in kaukek puichim tuar na chu Central YLA ni kanin tuar pi na asi kho chung in CYLA ni chun malak peng atim te achim kaukek puichim tuar lei minung zai mazat ni bia an chimi kan khuru harwan san leo chana Central YLA ni nan kandir kam nak chunga kanlung alom nan ran chuan na khi wan thar ok tak asi te an chim CYLA ni bomnak apek mi hi misyang mi na kutsam tu na LPS charity in chowa phung mi in pek ansi MVA ni CYLA sina kaukek puichim tuar cha a singkhat an pek Thawngthanhnak kulenga Pur Kulesari zana Mizoram Volleyball Association MVA ni Longtlai kaukek puichim tuar cha a bomnak singkhat chu Central Yanglai Association CYLA shuai tu sina an pek bomnak tang kahi Mizoram Volleyball Association MVA ni CYLA kuti an pek mi hi MVA Volleyball Charity Match and Show in mu mi asi Mizoram Volleyball Association MVA ni chun Mizoram hun kipa kaukek puichim tuar bomnak hi an pek Mizoram Volleyball Association MVA ni District Volleyball Association Longtlai mang in CYLA sina tangkafang hi an peki District Volleyball Association General Secretary Vil Chwanzawani Central YLA Vice President Posi Raulupuya sina singkhat hi an pek Mizoram Volleyball Association MVA lin Pu Donald Coaching Vice Chairman Pu RK Mingthanga Joint Secretary le Johnny Zaunun Moya Assistant Secretary Anrak Phan Khao Central YLA General Secretary PUJH Larindika Vice President Pu Zero Lupuya le Central YLA CEC ni MVA Shuai Tu Nani Andon Na hi CYLA ni MVA Chunga Anlunglop Nak Anchim hi chanto hi mo ton le bom nak pek na ka hin puro mingliana zathang Central YLA Executive Member ni pathian sina lom bechim nak anai
Myanmar ral zamni dum hau an tua chu a thalo anti Indian ram Mizoram state ser chipa Myanmar ral zamni du in dum hau an tua mi hi a thalo te anti Agriculture and Horticulture Farmers Cooperative Society ser chip ni chun Myanmar ral zamni andu poin dum hau an tua chu a thalo te anchim Thawngthannak kulenga pur kulethum a ser chip dernam YMA hola Agriculture and Horticulture Farmers Cooperative Society ser chip chu annual assembly voi hleni nak anmang an beche na ka chun Myanmar ral zam cheu khat chu vole ngai tu na ni andu paule zalong tukin dum hau an to termi na le an thlai lok nak ding chalong an ro mi hi nol ngai tu ni ngol ter na se ti andu kong an chim Mizoram Chief Minister ni ral zam ni phung an buar chun an chunga malak asilai ti achim Thawngthannak kulenga pur kuleruka Mizoram Chief Minister Pulaldu Omachu Officer Mizoram Araklomi Surinder Bhagach IFS Joint Secretary Ministry of External Affairs Protector General of Immigrants He Thawngthannak an ngei Mizoram Chief Minister ni Myanmar ral zam biometric chingchiana dingle kalpi thok asilai kong achim Myanmar ral zam kong kawa Mizoram Chief Minister ni chun chaten arak zam mi biangai minan an rambuai sontar in arak zam mi le kan ramphung lambuar an hi phung abuar mi na chunga fak pin malak na kan to lai Mizorama arak zam mi na hi Myanmar chawza ID chu kan ram chung an chung chu kan piak nai a her lai ti achim Chief Minister hi Pu TBC relevant chunga advisor to CM Pu Vanal Dinafanai Commissioners and Secretary Mizo Diaspora Cell Chairman Sichi Mile CM Officer Official BP na an itel Thawngthannak kulenga purzar linak Thawngthanhnak kan nei mi chu hivial hin asri lai zau tu le ngai tu nandi lak chunga kanilom chiapa zar khatna ka kanitong chante na lai